Welcome to the class this evening. Whenever I teach, I'm teaching through the Old Testament. No pele ye pa ye malo ye solo da bla la ni na solo da le li social la li de true. And we're still busy with the King David stories. Ene no pa ma lo di we da sopa da we a re ni lo. Last time I taught, I gave a lesson about a man called Barzillai. Le ma ke de bla no ye solo da ni na pe ma lo da pwa da la mi we da sa besla ge. Just to remind you, King David was fleeing from Absalom. Di ti na ta ke na de sa le sopa da we da ke we da le so abshalo. It was during the Great Rebellion when Absalom rebelled against King David. Pele so abshalo we da puto da we da sopa da we ma. And then when King David was fleeing from his son Absalom, he met a man called Barzillai. Pele so da we na we da khikwe da la pokwa ataputo loto o kani na we da tilo sa do pargala mi da sa baslama. And Barzillai gave King David and his men food and water. Sa basla na we da hiwe da so pa da we da ke pwatir paleta o da tini lo. Also bedding and blankets. Awe hiwe da le lo mi do yathir pa. So that they could rest and recover. Da ne ko di sa we thir pa ko bu o sa we do ko black we da le da lo bu lo tomo. Then later on after the rebellion, so I'm just summarizing from last time, after the rebellion, King David met Barzillai once again. We are lucky na le da so abshalo put a lot of that we are lucky na. We so pa da we tilo ko da da sabasla thought block da. And then King David honored him. We bane so pa da we na hila hi ko ni lo. He invited Barzillai to Jerusalem, to his palace, to eat at his table. Awe kwe me we da sabasla le akele we da le anopu la ke le o we da ta le asonako. But Barzillai said, "No, thank you. I'm too old to go to Jerusalem. I want to live and die in my own village and house." Sabasla nya we si we da na. Itelele Jerusalem ba me le nya pa do le na. Ye ko o we da le ye so wa puda na ye ko si da ye ko batakula ya le so wa ma. So instead, King David honored Barzillai by blessing his children. Me la lo ni na. Awe so pa da we na we da. Hila po we da. Awe so abasla na le apo thir pa na. La so we da po thir pa ni lo. So Barzillai's children were allowed to eat at the king's table. So basla po thir pa we thir pa na. Da hiya kwela ko we da. Da le so pa so na ko ni lo. The lesson that we saw from this was that if we are faithful, it will be a blessing to our children and grandchildren. Petiwa da le tamalo we ni no. Pe me pa thir pa la. Athato ni no. Ke me da ta so gele po thir pa go da pili thir pa go ni lo. So the story of King David and Barzillai encourages us, older ones, to be faithful for the sake of the generations that follow us. Le takhela mewe da sopa da we do sa basla gene na metala he ba pwa na le pwe da le anodo thir pa na pe me da pa thir pa le asato we da na le pe pho thir pa go do le pe sola ke le keep li thir pa go ma. Okay, now let's go back to the rebellion. Pe ne pe ke da ki we da le tapu ro lo do. And David fleeing from his son Absalom. Sopa da we da na khikwe da la pokwa sa pe shalwa tapu ro ko. King David met another man, a completely different kind of man. So da we na we ti we da na pala ga da ga do na. Parga ni na we da los ho we da do ni we da so abasla. It's the man I want to speak about tonight. Na parga ni no ye dog to we da la gi na nya I. A man called Shimei. No awe pa we ni ami da le so Shimei. So David also met Shimei during the rebellion
and also after the rebellion. So da we awe da to ko lo sa da no so Shimei ya le to click le da put a lot of asok do lo ne ti lo ke do sa de o no le awe da kan ta put a lot of we la kima. So as we speak about Shimei, we are going to learn about forgiveness and about how we must obey the Lord after we are forgiven. Pele no pa malo da awe Shimei ya ge no awe pa malo da le awe da kan ne ta plata de ba ge no ba pa ko me ba pa thir pa le adu na ka sai shukriya klu pele pa do ni ba we da ta plata de ba we la kima. So Shimei was an evil and untrustworthy man. Shimei ya na we da me da pa la tho da me da pa le ta na ni o de si ba da mo. So as King David was fleeing from his son Absalom, he met Shimei. Pene so pa da we na we da khi kwe da la po kwa so a pa sha lo me nya ni na we da ti lo ta do so Shimei ya ni lo. Shimei was from the family of King Saul. So Shimei ya na we da me da pa le lo se le so so lo a hi po ko po mo. Remember, King Saul was king just before King David. Ti na to na so pa da so pa so so lo na we da me da so pa na awe le so pa da we me nya da. And Shimei cursed David. Shimei ya na we da so we da so da we ni lo. He accused him of stealing the crown and throne from King Saul. Awe da pe pe so pa de pa ma we da la we da hu ne we da awe so pa so so lu akuthulu mo that I love so mo. He accused King David of being a man of blood. Awe da pe so da le so pa da we me we da pa le a me we da wala opwe do ta thwira. He cursed him and he insulted him. Awe da so awe da we da pe so ma pe so we da mo. And he threw rocks and handfuls of gravel at King David. Awe da kui we da le no a tu ne pwe we da le thir pa no kui da su so da we o. Now we read there in the story that King David's men wanted to kill Shimei. No pa pa da pe ne no so pa da we a pa thir pa na e do ma thi we da so Shimei mo. They wanted to grab him and take his head off. Awe thir pa e do poti ka da ba ne no klot te we da ku ta ki. But King David said no. Ambassador so pa da we te da ma thir ki. He said, maybe the Lord is testing me by this. Awe si we da pa the le ka sa ywa we da ma kwa ya le ta imo. Maybe the Lord is using Shimei to humble King David. Pa the le no ka sa ywa we da thu we da so Shimei la ka so lo we da a so pa da we mo. So King David just took the abuse and the cursing and the gravel being thrown at him. So pa da we na we do lo we da no ta so o no de ta ku yo le no do ta a ma tro pa o mo le so Shimei ne. I mean, it was awful for King David to experience this. Me we da ta la a ko ke do ma no le so pa da we ba le ba kwa se me we da ta ine. And he said he didn't know what was going on. He didn't know why the Lord was letting this happen. Awe te da no awe te sinya wa ta ma ta di le ba. Ba ne bam ni khole no ka sa ywa ple we da ta ma ta ine ba. But he just trusted in the Lord, Pa sa da we da no na ni we da sa yo ni lo. believing that the Lord will also use this for his good. Awe da na we da le no ka sa ywa tu we da ta I no la we da ata ri go ni lo. And from that, we can already learn a lesson. Lo ta we ni no pa ma lo li ta ma lo li mo. Sometimes we experience hardship and difficult things come our way. To block on in up le couple ba we da no ta ko ta ke no ta la cho ko la he we da le bekle. And we don't know what is happening, Pa te sinya we da ta ma sa ba. but just trust in the Lord. Ba sa do no te da na ni sa ywa ni ke. Okay, that's the first time that King David met Shimei. Me we da ta so ko te block le so pa da we da ti lo ta do so Shimei ni lo. King David met up with Shimei a second time.
so pa da we da ti lo do tha do so Shimei le ki blood blood ni lo And when Shimei saw King David, he became very frightened. pele so Shimei we ti ba we da ti lo tha do so pa da we ni na we pli da do ma ni lo This was after Absalom's defeat. da we ni me da pele so Abishalo shu ku we la ki King David had won the victory over Absalom and his men who had turned against David. so pa da we awe da ke pa ti pa no man ta de le so Abishalo do ti mi ti bo ti pa le apu tho lo apu tho tho da we da so da we King David was restored to Jerusalem, so pa da we na we da ni ba kya lo la le we usually and Shimei thought, boy, oh boy, am I ever in trouble. Mane so Shimei na we da oh no really meta blood no yo we da le ta ko da ke pa do pulimo So Shimei humbled himself before David, so Shimei na we da so la ta le so pa da we me nya and he begged King David for forgiveness. we da khi ki nya we da so pa da we le ta ka ata ka pla we da ta ka mani lo And then we read that King David did forgive him. no ba pa ba da le no so pa da we pla ku ye da ta ka mani lo So we read about David's mercy. pa ba da le so pa da we ata tu nya tha nya ni lo Shimei pleaded with King David not to execute him. so Shimei na we da khi ki nya we da so pa da we la tu te si nya thi ku yorgi And David swore on oath that he would not take Shimei's life. so da we da su we da ta su no la we da ti hi ne ku we da de ma thi ku da so Shimei ba de ma ha go ku da ta umu ba King David desired peace for his kingdom. so pa da we da do ta mu ne sa lo le ta ku ta pola bo mu go ni lo And he wanted the kingdom to recover from the civil war. awe edo da la bo mu no ke bla ki we da le ti bo ko po ta du mo All right, so here we see a picture of forgiveness. pe na pe ti we da le ta ke go pe le ta pla ta de ba ni lo But there's a larger picture of the whole story about King David and Shimei. ba sa do no ke da le ta go la do de ke de be no ni no an on le so pa da we do so Shimei a ge we ni We read about King David's wisdom. pa ba da le so pa da we ta ku se ni lo So before he died, basically on his deathbed, when he had passed the crown and the kingship on to Solomon, Solomon became king. David spoke to Solomon about Shimei. tu kle so pa da we si we di ba na we da la ta si la mi ko ne no tu kle pe la we da hi lo we da ku su lu no do lo so lu apo kwa so so pa Solomon no a we da ku to da do so Solomon ba ka do so Shimei a ge ni lo King David had several final instructions for Solomon, his son. so pa da we da do no ata ne lo kle de no la po kwa so pa so Solomon David said to Solomon, "You are a wise man. so pa da we si ba da po kwa so Solomon me we da pa la ku da se ni lo You will know what you ought to do about Shimei." ne sinya we dale tale ne ka ba ma we dale so Shimei a go ni lo But then he added, "But do not let his gray head go down to the grave in peace." we si we da di no tu tu ple we dale a ko wa no la ka le ni we dale ta fa ko pule ta khu ta mi ne de Now, why did David do this? bam ne ko lo so da we no ma we da ta we ni le Although David forgave Shimei, he realized that Shimei was a very dangerous man. a we no me pla ku we da so Shimei a da ka ma ba sa ta na ki na we da sinya we dale no so Shimei ni na mi we da pa la lo ba yo do ma ni lo
King David recognized that possibly a rebellion would come forth from Shimei. Aweda thinya weda le no le tala ke tho ta ke si weda le no ta pu tho lo tho ke weda le so Shimei a o mo. King David knew that Shimei was not loyal and trustworthy. So pa da we thinya weda le no so Shimei no aweda te me da le pa le a thu to sa to ba da te me la le pa le pa na ni a si ba mo. David said, Solomon, I leave it in your hands. You will know what to do. Pene so da we si weda no so Shlomo ne thinya da le no ko ba ma mo. Ye pa lo weda ta we le ni sibu. You are a wise man and you will know what needs to be done. Ne me da pa la ku da thi da ne ke thinya weda da le ne ko ba ma ni no. This means that although one is forgiven, it does not mean that there's no consequences for past sins. Comme na pa we ne na me ba ta pla ku di o pla ku ya ta ka ma no. Pa sa ta na ki ne no khop nya le no ta po thwe ra ki ki le da de ba la pu ku ne no to o ba ne te me ba mo. Although one is forgiven, and Shimei was forgiven, he had to lead a life of obedience after that, obedience and loyalty. Le so Shimei na we da me ba ta pla ku o le no. A we da ka ba o mu da ta o mu le ta tu to sa to no. Do le kle le ta pla ata de ba ata ka ma go mo. As King David knew, Solomon was a very wise man. Di so pa da we thinya we tho no so Shlomo na we me we da pa la ku da thi do ma. And Solomon said some very wise things to Shimei. So Shlomo siwe da tala kuthi do mana le so Shimei o. He gave Shimei the opportunity to prove that he would be loyal to Solomon. Awe hewe da ta kweta le so Shimei le ta la ke me we pa pla to we da la me da pala a thu to sa to we da so Shlomo a bom. He put a test before Shimei. Awe da makwa we da pa lo da ta makwa le so Shimei me yamo. He told Shimei he had to stay in Jerusalem. Awe te we da so Shimei no la we da ka ba o we da le bu yushilin lo. And he warned him that if he left Jerusalem, it would result in his death. At we da si ba no no me ha ta kwe da le bu yushile ne no. Awe as a pisene no ne ba si we da ni lo. Now, at first, Shimei was obedient and he stayed in Jerusalem. Asok da ne no so Shimei awe da dog na we da no we da le bu yushile. He did what King Solomon had said. Awe da ma we da ta di to le so Shlomo si te ba tho. At first, it seemed that he would be loyal to Solomon. Asok da ne la ka tia ne no lo ga la we da ka sa to we da so Shlomo. But after 3 years, Shimei broke Solomon's command. Pasado the ne wila kini no so Shimei na mwe mahago kwe da tamalo le so pas Shlomo malo mo. 3 of his servants or his slaves ran away from him. Le apwa thera ta kita apwa thera med me akuthera no kui we da la o. And Shimei left Jerusalem to go after them. No so Shimei na we da hata kwe da le usually la luhu ki we da ki apwa thera mo. He should have just sent some other servants after them. Me me kane na kre we da le we da kishkola we da ake pa la ga tir pa kulupo we da ake pa thera na ki. But Shimei was disobedient to Solomon. Pasado no so Shimei na we da tuduk na ba so Shlomo ba. And he did not obey the authority of Solomon. Awe da tuduk na we ba ta niso ni go mole so Shlomo o ba mo. Now, what was the result? Mane ta la hekero kya sa pio ne de le. The result was that Solomon had Shimei executed. Ta ase he ni so Shlomo na we da ka ba ma thi we da ka ba sinyo thi we da so Shimei ni lo. So David's warning was good when he warned Solomon about Shimei. So pa da we ata hip lo we da so Shlomo ba ka le so Shimei age ne metale age. Even though David had forgiven Shimei, he had said, "You're forgiven, but you must obey me from now on."
Penny Daleno, Sopada Weda, Black Quida, Soshimia, Basanana Kinata, Teluk, and Saraluk, Sunyanin on Badugana Yanilo. But he didn't, and it meant that he was put to death for it. Melaweda to Dugana, Bakuni, no looking about a see your thick nilo. How do we connect this to forgiveness through Christ? Taweni no, Pokoma do Batelua Thada, Creata Plata de Bagin Dilemma. If we stretch the lines of this story all the way to us, what does it say to us? Bumu, awe to weda no, Takewe agi no, Takewe no, weda Siba Padile. How does this story relate to us today? No, Takewe no, but weda do Puethir Palemisadini dile. What instruction can we get from this story? First First of all, we learn that the mercy of God and the justice of God are perfect. As so done enough, Malueda look at Sayata, Thugunyo Thaganyo, look at Sayata Tota Tro at a Tota Tranimeta Lalopemo. David extended mercy to Shimei, and that was good. It was wonderful what the mercy David extended to Shimei. So that we are weda Hilaweda at a Thugunyo Thaganyo, Lisa Shimianina, Meweda Talagido Manino. And that's a picture of how God is willing to forgive us. Taweni no Meweda Takego look at Sayatu Ota Opla Quipta Deban, And God's mercy is perfect. Kasayata Thugunyo Thagani Metaleta Puemo. But Shimei faced justice when he refused to continue being obedient to David's command. Mas hadano, awe so Shimei aweda, kwasome weda dota tota tra, pela weda, the sedugna weda sopada weda malubamo. We see mercy and we see justice. Piti weda pe neta thugunyo thagunyo dota tota tra. The mercy of David and the justice of David. Soda weda thugunyo thagunyo, soda weda tota tra. But those are only pictures of the mercy of God and the justice of God. Tawene no dunne wata kegol, kasayata thugunyo thagunyo do kasayata tota tra. And this mercy and this justice are perfect. Kasayata thugunyo thagunyo dota tota tra ne metaleta puene no. I want to look for a moment at Psalm 89, verse 14, if you could show that, Samuela. Wawa dale tasita prayu khosi kui sapore silui no lopuso wesowela tato talo do tasinya pulo tabuta podo tamitato lelen menyalo. In English, then, righteousness and justice are the foundation of your throne. The first part of that verse, if you could read it again. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Tabuta podo tamitato lelen menya mewa data korkhamo. So what we saw from that verse in Psalm 89, verse 14, is that God's justice is perfect and his love is perfect. Le petiwa dale tasita prayu khosi kui sapore silui nino kasayata enilowe pwewe do kasayata tota tranilowe pwewe mo. His justice and his love are hand in hand. Aweda ata tota tra do ata no mi weda let to kota le aweda kanene yako no su yako mo. From that, we know that because his justice is perfect and his love is perfect, that once we are forgiven, we need to keep obeying the Lord. Pele piti weda ata le pwe weda do ata tota tra ne le pwe weda no ako ne ke weda le peme bata pla kui pa ne no poko ba omu weda le ta dogna ka saywa gluni no. Obedience matters after forgiveness. Ta dogna ne no mi weda ta la redo weda agi o weda no le ta plata kama wela kini no. Once we are forgiven, we must continue to obey the Lord. Pele bata pla kui pa line poko bas
omu weda le pekebami puathir pala dogna weda kesaywa gluni lo. The important thing that we must understand is we don't earn forgiveness through obedience. Talari dogta temile bathinya ne na pododo ne baweda ta tukunya thakanyo no ta dogna le puno kesadawe puri baba le ta dogna ko apdo ne baweda ta plata kama le pata dogna ko bamo. Forgiveness is always and only from the free grace of God. Ta plata kama ne na miweda the da le kesaywa hilopwa do miweda ta hiklo le kesaywa unilo. But once we are forgiven, we must obey the Lord. Ba pele no ba ta pla ku pali ni no ba ba dogna weda kesaywa gluni lo. We show our thankfulness by a life of obedience. Pedun newe dapat sibusi pokewe dak saywa le peta umu dot sunya peta dogna ni lo. So Shimei's downfall came because of his disobedience. So Shimei atahago hewe da ne mewe da lata to dogna da kuma. If we, having been forgiven, if we disobey the Lord after that, it'll be our downfall. Pememba tapla ku pali na pemetu dogna weda kesaywa kelibani na kemewe da peno kesadawe peta lohie lo peta hago lo ni lo. After receiving God's free forgiveness, we are called to a life of obedience. Le bodone bawa da kesaywa ta heklo pale tapla ta deba wila kine na pebata ko pale pekeba dogna da ni lo. As people who have been forgiven, we must live a life of true repentance. Di pemeda puathir pale abata plakui pali ni na pokba umwe ta umule adune ta umula ta payala ketha nonani lo. Take a look at John 14, verse 15. Pokwa da liyo asado te silwe sapo te siye paruba koga de la ta ye. Thume ya doto ni tamalor parki. If you love me, Jesus says, if you love me, you will keep my commandments. Kasai shukrisi weda thume ya do thuto ni weda tamalo thir pani lo. If we love the Lord, we will obey him. Peme ewa da kasani na pokodoga na oni lo. The proof that you love the Lord is shown in your obedience. Ta plata we dalen ne ewe da kasaywa ni no du ne plata we dalen ta dogna ta ni lo. So it's not that we get saved through our obedience. De me we dalle pupu plewe dalle ta dogna ko ni ba. We can earn salvation through obedience. Beto do ne ba we da ta ke ka ke kablo le ta dogna ni ba. We cannot earn forgiveness of our sins by obedience. Beto do ne ba we da ta pla ta de ba le nok sa da ta de ba kablo le ta dogna ni ba. Salvation is never from good works. Ta ke ka ke no te we dalle ta magi not blo ba mo. No one will be saved through their good works. Pwa le akapu plewe dalle ta magi ne to nor ga ba mo. But as children of God who love God, we will serve him in obedience. Pasa di no pe me we da yua puthir pa pe me ewe da kasai yua ni na pe mata koplo le peta dogna da ni lo. So good works don't come before salvation, they come after salvation. Tamagi ta ni no te we da le ta ki ka kya me nya ba me mer ko tamagi ta ni he we da le tama he we da le ta ki ka kya la ki mo. You don't do good works to get saved, Tama da tamagi di tholen ko pu plewe ni ba. but you do good works because you are saved. Ma we da tamagi no mi we da le pu plewe da ko ni lo. Good works and obedience follows salvation. Tamagi ta do ta dogna ta ni no potwe ta ki le ta ki ka ki ni lo. Being forgiven does not mean that you can live a careless life. Le bata plakwi peta kama peta de balina kopnya automile pokba omu we data omu le tata plo thu plo tha no to ku use ta puni ba. That's so important to remember. We don't earn salvation through our obedience. I read do le pokba na we na pe we data we ne na peta mani ba we data ki koplo le no sa da we peta dugna ba. But we obey the Lord
out of thankfulness because he has saved us in his free grace. Me le po dog na weda pa kasaklu na me weda le aweda ma pu ple pa le ano atablita po kolom apuma. Each of us must reflect on our own lives. Weda taga na pa ka ba ki kwa ka da ki weda kwa soko moge da pa no ka sa da po ta umuma. Am I, as a forgiven child of God, living out of thankfulness? Me weda pa le ka sa yua plakui po le ka sa yua plakui odaga no. Yo umu weda le ta umu le ta dog na punia. Am I, as someone who has been forgiven, showing the Lord that I'm thankful? Me da no porgale bata plakui ali mane you do newe da le yimi pase pala asibli sipo kedania. Am I thankful for what God has done for me through Jesus Christ? You already da dota sibli sipo le kasa yama te da le yugo couple le kasa shukrinia. I just want to conclude by looking at several scripture passages which also show this same point. Ye edo magotekwe da le lisasya la do newe da tage timi khomo. Several scripture passages that show that we are to live thankful lives, thankful for the free grace of God. Lisasya la do newe da le pemewe da ko ba sibli sipo keta le kasa ya hipa tablita po koloma. Okay, so 1, 2, 4 different texts. I want to conclude by looking at 4 different passages of scripture. Le kwa weda lisasya Louis Hena le adune weda. The first one is Micah 6, verse 8. We make us do who sabo khone siwe pagnyo awe dunete. Le tal agilo do mit me ba. Ame na mata totalo do edo ta thaknyo do le ta do nakasale na thasu ne ba do me amana le menule. So the prophet Micah is speaking here to God's people. We make our da kutura do ywa pa me be. God's people of the Old Testament, but also us today. Ywa pa me le lisasya la le to kutrapo do poe tir phale me musatini yai. And he says, God has told you what is good. The Lord has told you what he requires of you. The Lord has told us how he wants us to live. The Lord has redeemed us. He has set us free. He has told us how we are to live before him out of thankfulness. This is what he has told us to do. Do justice. Be a just person. Live properly as you deal with people beside you. Treat them well. Be fair and upright in how you live. And then he says, love kindness. Just think about that. Love kindness. Do you love to be kind? There is so much cruelty and so much meanness between people. People are so cruel and so hard against each other.
pa se pala tho no rese no body ne ke da le chuko le ga pa khu do ma But the Word of God calls us to be kind to each other. pa sa do ka sai ba ke le ta no ko ra pha le no pa ka ba o da do ta su o ta su nyo sa nyo lo ba. And then finally, Micah says that God wants us to walk humbly before Him. Pani la ka tani no wi me ka si ba pha le ka sai ba e do da le pa ke le ta so lo ta la me nya mo. There's so much conceit and arrogance in the world. Lo ko ina pwe we da do no ta pa ka pha le sa do ta pa to tho sai mo. Micah says, God has told you to be humble. Wi me ka si we da no ka sai ba si te na le no ka ba me pa ti pha la so lo ta. Okay, the second text that I want to look at is Romans 6, verses 1 and 2. Kita tane liro me sa do hu a supporter ki mata di ne da pe ka si di le me poko o ko sola ta de ba pu di so ta bli ta po ka a thone ya mo a su ta mata di ne de ke pwa la si sa da kwi ta de ba pwe da I me poko mu de la pu di le. All right, so this is written by the Apostle Paul by the inspiration of the Holy Spirit. Ta wai ba ta kwa le ta me po sa pa lu le ta sa ske ta isu ik mo He's writing to people who believe, awe da kwe we da ta pro we in le pa le su kina kira tir pa o people who know that they are children of God, pa tir pa la sinya da la mi we da yua po people who know that they have been redeemed by the blood of Christ. pa tir pa la sinya we da ba ta pu ke le Christ. And then the Apostle Paul says, okay, what does that mean now? Tama po sa policy ba na really na keke na kabyan dilemma. What are we going to say now? Na pene pe si we da dile. Does this mean that because we are forgiven, because God has shown us His grace, that we can just live how we want? Na kabyan mi we da na pene pe bata pla ku pe ta de ba na da hilo pale ta bita po ba ne na po ko omu we da le pe da omu ne ya. Does that mean that we can live lives of adultery and drinking and partying and just doing what we want? Na kabyan we da le po ko omu we da le na ta omu le ta klo ta be ma e be wa me ge na awe ta omu o si me ge da ta ma mu ma pwe me ge da omu da ta omu le pon na ka sa da ta mi ta piani. After all, we're forgiven. We're children of God, aren't we? But me we da pa tir pa le abata pla ku pa pe me da ya pot me ya We can do what we want and live how we want. pe mata le pe mo sama da pe omu da di sa pe da omu so ne ya. And Paul says, by no means. Me ta ma po sa pa lu si we da na te me de ne le ke ba ma. No way are we going to live that way. No kle le pe ko omu da di ne ne no to we da kle do not bo ba. No way are we ever going to think that way. No kle le pe ko ba so mo ta di ne na to not bo ba. And he says, how can we who have died to sin still live in it? Awa si da na po tir pa la a si te we da le ta de ba ni no pe ko omu da le kle di ne si we da di le. Paul reminds us that forgiveness leads to a new life. Tama po sa palo na solo pale na awe pa bata pla kwi pan wi ni na swa ke pale na po ko mo da le ta mo sama A new life of righteousness and obedience. na ta mo la so le ta to ta lo do ta do na ni no Shimei thought, oh, whatever, I'm safe. I can do what I want. sa shi mi ada so mo da na ke ne ju pu ple li mo ke ba ne ju ma we da ta le ju mo sama so He didn't think it was so important to obey the command of Saul. ado cho ko mo da le awe da re do we da la ka ba do na we da awe so pa da we ata ma lo ni ba. He thought, yeah, whatever, King Saul has told me, it's King Solomon, I should say, Solomon has said that I need to stay in Jerusalem, but whatever, I don't need to obey that anymore. Awe si we da na na so pa sholo mo si ba ya le ko ba we da le we usually na you should have to le usually a clear ge na
na kene ne awe kan ya kam ya dole yu golle ba. We must make sure that we never begin to think that way. Poko ba mala tiri thale puthus te sato soko mota lekle diniri. That we never begin to think, oh, well, we're saved, we're safe, we can live how we want. Poko ba chumo na na kene pupu plewe da li na. Pe do poko joko muwe da di thale ye do muwe thoni. No, living a life of obedience as a child of God is very important. Na di pe me da yua po ga tho na. Po omuwe da ta omulo ta dog na ni miwe da klela a read dog tani no. Okay, another passage, please. Ephesians 4:22 to 24. Le peso sa do lui asapo kisiki de le kisi lui. Le peso sa do lui sapo kisiki de le kisi lui ni siwe di tho thuk be la kwi thu no lo li pa ka do thu ta mal ple la uthi we di ta lo ta we ta ta kwi tho ne do di tho thuk ke tho pa tho le sa ta so ko mo do ku tho thu no tho di sa le ta lo ga yua tho le ta to ta lo do ta so ta skri no no pu lo. So here the Apostle Paul tells us that we got to put off the old way of living. Pene ta me po sa pa lo si ba pa le po ka ba pa ti kwe da ta omula lo limo. It's like taking off an old coat, Di tho no ne be kwe da ni sika ko lo li be ni. an old dirty coat with all kinds of stains in it. No kewe da ni sika lo li la ba tho no le kewe da le no ta ba tho che bu o kok lu de pene ne. So Paul says our old lives are corrupted by wrong desires and deceitful ways of living. Ta me po sa pa lo si da pa ta omu no metale abata mat bi the bu o le pa no ka sa da wa ta mo ne sa lo le ta lo ni pwa ata mo ne sa lo pu mo. And Paul tells us to throw that old way of living off like you throw off an old dirty coat. Sa pa lo si ba pa le na kui te kui we da kle le no omu la lo li bo ne no di ton kui te kui da no ne chika kle ba pa do bi ne. And then Paul says that we are to be renewed in our minds. Pene ta me po sa pa lo si ba pa le na pa ba ta ma tho ta ke pa le na pa sa pa ta so mo. As children of God, we need to begin thinking in new, different ways. Di pe me da yua po te pa tho na ba sa tho so mo da ta le kle la tho ni lo. And he says we are to put on a new self, Wa si we da no pa ba ka tho ke we da no tho mo. just like you pull on a new coat. Di tho lo no na ka tho we da chika ko la tho bi. A righteous way of living and a holy way of living. No le ta omu le ta to ta lo kle do no ta so ta skri a kle mo. The Apostle Paul is writing here to believers. Ta me po sa po lo we da kwe da pe le pa su ki na ki a thir pa o. This letter is written to Christians, Di pure we ba ta kwe su pa kri po thir pa o ni lo. and he's telling Christians you need to put off that old way of living and put on a new way. Wa si we da pa kri po thir pa no. No ba pa te kwe da kle la lo li no ba ni na ba tho tho we da no kle la tho le no omu mo. If we are forgiven, our lives will be transformed. Pe me me pa thir pa le ba ta pla kwe ni na pa ta omu ko ba le lo kwe da sa mo. Forgiveness leads to a transformation of a life of holiness and obedience. Ta plata de ba ne na we da skwe we da ta omu la le lo kwe sa no ta le lo kwe we da le ta omu le ta to ta lo do ta so ta skwi pu ni lo. Okay, so remember that this follows being forgiven and becoming a child of God. Thi no ta we da ta we ne ba ta pla kwe pa ba ne pe me we da yua pu thir pa mo. The last passage then is James 1 verse 22. La ka te se ni na. Ni ya ko sa do ta sa po kisi ki ne si we di do ke to pa mata ak lur ke do te me ba pa lo a sa do ke to pa the an na hu ta wo ne de.
James now is writing to believers. nó bực xí cái đó nó soya có đã quay đã libra isu qua sukina kira thir phao To children of God, to the church. cái đã le yua po thir phao le tàu po He's writing to believers, people whose sins have been forgiven. quay đã libra le qua sukina kira thir phao pa thir phala ta de ba bata pla kuyo He says to all Christians and to us as well, be doers of the word. hao đã quay đã libra ile pa kripo thir le pa sukina kira thir phao đó le po đã thir phao se con nó với đã siwe đã nó mía đã pa thir ma mía cái rồi đã pa thir phale amma we đã ta klu mo dog na ka sai ba klu ta ma thwe ka sai ba klu ta mo Don't be hearers only. to ba me te len le pa la na hu yua klu ta ni ba If you're only a hearer of the word, but not a doer, then you will be deceiving yourself. ne me đã pa le no anna hu we đã ka sai ba klu ta do ne to ma we đã ka sai ba klu ta ba ni no ne me đã pa thir phala lo sa mo If you believe in Jesus Christ ne me na đã sai shukri ne and your sins are forgiven, ne ta de ba ne bata pla ku ya ne then you will live a life of thankfulness and obedience. no ko mu we đã le ta mu la pa ta sible se po do ta dog na ni lo So that's, I believe, the lesson, the thing that is pressed upon us from this lesson. no ta we ne no me da ta ma lo no ta thir pha le no a we de kan ne no a kom ya ne a du solo bwa no le ta ma lo we I mo I hope you understand that. ye me la we da le na pa ta we ne If you are a child of God, then you will begin living a life of obedience. ni me we da yua po ga ne no na ka sa to o mu we da ta o mu lo ta do na mo A life of obedience and thankfulness. ta o mu lo ta do na do ta si ble si po ni lo